Nay, bakit tada ka mag-ayaman? Ta nag-agap mo manay. Inabo na ka man, timal-malumay. Nalakay, nagkapuak lang dita barangay hall. Barangay Hall. Wow. Tanya ti apa mo inarami di Barangay Hall, napangkaman nagmaritis di jayain. Haan lakay, nagabsinak dita marites tatangal daw. Napangkuin reklamo, dahil tay nakautangak nga singir. Uri ka adwan ti tao. Ay nang Mangibabain, tikas jay. Sino? Tasi ka pa yan, dati ganas na nga mga reklamo, dyan tinakautang nga maun. Ako nakasingir nga singir. Apaw, baliktad nga tal ga tilubungan. Ay na maulawak Mildred. Speaking of barangay lakay, ang pay nasukatan ng dagiti opisyalis ti barangay ya. Anya, takas ano kumama nga masukatan ti opisyalis iti barangay ke haan pa nga nalpas ti eleksyon. Kinsak ti sumukat kini Kapitan Ambo Bakait. Napay kasanom na ibagamal nga nasukatan ti opisyalis ti barangay hulay. Kikasa no lakay, di kad nagapuak idjay, ni sekretariyamat kini tresurera ti pala desisyon ni Jay. Nya, tampay kasanom mga na ibagabaga mag. Kas lang isudamat lang ti mangimat-matunan ti barangayan. Ta di ba agisagsagana da iti paayuda. Paayuda day talakay. Kay isudamat tan nga duwa ti agpilpili kadagiti maikan iti ayuda. Nya, Pilpilyan damot dagiti taga-suportada, baybay-anda kano, dagiti kalaban da iti politika. ay naapaw, kaya ampay nga ita dati mapili. Kini, data nga kwarta nagapo iti barangay. Nga dapat, awan ti mapilpili, dapat sa pasap ti maikan. Isumat kat kuma, kamumlakay pay. Oh, inikat da, dagiti nagan, dagiti adadjay abroad. Nya, ay na, apaw. Kaasi mo, dagiti OFW, ano kasta? Isupay Tampay ka na tayo ka da? Kakunada ka, addaan damot kano, dagita, dadi abroad, kun baba nang da kano, dagita. Kunada di. Wow, kaasi pa yung mic, dagiti OFW. Babaan ba kayo? Tapang kunto katungtungan, dagiti kapamilya, dagiti adagiti abroad. Datan, ti tumulong kadakwada, no baybay-anan ti barangay isuda. Ay nalakay. Isuda mo ti mangimat-matun kun bida-bida di barangay hall. Base kadagiti saysayang gusing nga mangmangag ko. Isuda pay kano ti agpili. Kun mangilista kadagiti maalang at tupad. Nya, dapat itupad pagpakialaman dan talistaan ti agtupaday. Yun, isumot lang ang puro kakabagyan da, kakapamilyada, dagiti apan agtupad. Ay naapaw. Pudno garaw, data indanon kanyak ni kumpare nga range. Kin base mo ilang dyan nakita bakit? Isumo ilang nga puro kapamilya ni sekretarya kini tresurera. Iti aglinlinis, hindi na minsan di dyan ay. Batog ti pergula. Kaya pamilya magunggay ko naman. Dagan sa mo to da nga pamilya first before others nga men. Naapaw. Ay ke baam bakit kung nagarod ti pagsasaaw, lintik lang ang walang gantay. Kaamong lakay. Nakita tatay DJR Aramiden da nga relief pack. Ay na, pinasuksukan dati sa Sangaribo, di may isang pack. Sagsisang ribaw. Ay na, nagdakilan. Nagbaba ng dan. Winoon na baknang ti barangay. Ay nalakay. Agpaiso, ta da incent ni Mare. Ay na, Ay apaw. na, mapanit may kaktatan. Dito ni kitam. Ay na, apaw. Madinsa Paiso gaya. May bigas ka na, may 1,000 ka pa. Isukat nga rod tata. Ay na, apaw. Di mabain, dagita kwarta ti barangay, gamgamitin dati politika. Baang baka nyang egrawd. Isuda ti aday ti posisyon ni tata. Iso nga, aramidin dati kay kaya da. So nga, talaga nga hanak na nakatiis. Na talaga tatay lakay. Di dinilaw ko. Kamong tisungbat da. Nyatin sungba na kanyam. Aramidin yun to, ati kay kayat yun, no, da kayun to, ti adati posisyon. No, bareng laeng Nya? Kuna nakidisan tupay na nagkatawa. Ano, inis ko. Para makitan to, ano,
mangabak dagita asawa da para iti kagawad. Nalakay, kimat laeng, tawang balos na.